Isis ko po makatakya ing balungos na balamu trompaya. Pengagli ang announcer, menegawang reporter, may kametong kung sabi iya 20. Oneng anggang makanyan yayan, malugot ya pong tutuke kamingan. Jang dakal ya utos, mimisip ya king gastos, yaing number one king kekeng pamilya. Ojo ku mate kunung alaka, eku agywaring hanggang obra mo lugod muke kami. Masaya keng tutu, ikaming pamilya mo, matula kami, ikaing kaya bemi. Diyos ko potang mimwa yapuyan, balamu mi kagyera banda Iran. Daig ning talisayan, balamu mo tsukamaktan, mamyekang pera tay mikiayan. Ustong bat ko pong may kinuman, itang paspul mi pakasarane po yan. Lalot me bengi ko, disoras dintang ko, daig ne pa'y ngarmalay ning asbuk na. Ojo ku mate kunung alaka, eku agywaning hanggang obra mo lugut muke kami. Masaya keng tutu, ikaming pamilya mo, matula kami, ikaing kaya bemi. Ojo ku mate kunung alaka, eku agywaning hanggang obra mo lugod muke kami. Masaya keng tutu, ikaming pamilya mo, matula kami, ikaing kaya bemi. Ojo ku mate kunung alaka, eku agywaning hanggang obra mo lugod muke kami. Masaya keng tutu, ikaming pamilya mo, matula kami, ikaing kaya bemi. Alright.